Facut
Itiya ing prosesyon, ning pamaglibing, king malabangke, ning mete Ginoo. San Pedro Apostol. Isimon, anak ng Juan at kapatid ng Andres, amenibatan king Betsaida. Metong ya karing mumunang alagad ng Kristo. Yarin ing mumunang alagad, ami pasyag na Jesus, apin in Kristo, ing anak ning Diyos amabye, amig palagyo kayang Pedro. Uli na niti, miyatasan niya king pamalimuna, king banal a kapulungan, keti king yato, anting mumunang Santo Papa, at mumunang obispo ning Antioquia. Kambeneng matibe ng kasalpantayanan, at lugod na kang Jesus, king pamanaral, king maya pabalita, king Roma. Mete yang metong amartir, king panawon ng emperador Nero. Agpangking tradisyon, meteya king kapamilatan, ning pangapako king krus ang makabaligtad, at kasalukuyan ing keyang katawan, makapatentiya king basilika ng San Pedro, karin king Vatican. Iting imahen ng San Pedro Apostol, makalalamya king kayampunan, ning kapilya ng San Vicente Ferrer, Barangay San Vicente, Mexico. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo. Isan Judas Tadeo, metong karing labing adwang apostol ng Jesus, akapatad ng Santiago. Kitna nga ni Jesus anyang tawling apunan. Ginoo, bakit kaya kami kamo pakilala at eking yato? Pekibat ng Jesus, pamintuan nala ning lulugod ka na ko, ding amano ko. Luguraneng ipa ko, at ipa ko at ako, manoknangan ko, keya. E tutupad ka ring amano ko, ing elulugod ka na ko. E ka na ko, ing amanong dimdamyo, nune iba't king ipang may tubod ka na ko. Agpangking tradisyon, meteya anting martir, king Beirut, Syria, kasabe ng San Simon. Iting imahen ng San Judas Tadeo, makalalamya king kayampunan, ning familia ng Brother Al Gopez, Barangay San Miguel, Mexico. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Santa Maria ning Betania. Santa Maria ning Betania, kapatid da dina Santa Marta at San Lazaro. Santa Maria, metong niya karing matalik akakaluguran at disipulo ng Kristo, makaluklok king bitisa ng Jesus at makiramdam karingkeyang panaral. Agpangking ebanghelyo, yarin ing menugtog pabanglo king kabitisa ng Jesus, bilang pamagsadya king kamatayan ning ginutang Hesukristo. Santa Maria, kilala niya bilang patron dareng kontemplatibong orden, pahuli na ning pamakinamdam na kang Jesus. Iting imahen ng Santa Maria ning Betania, makalalam niya king kayampunan ng Christopher Yumol at ning keyang pamilya, Barangay Nueva Victoria, Mexico. Santa Maria ning Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe. Santa Maria Jacobe,
Ame balurin king lagyong Santa Maria Cleofe, ay asawa ng Cleofas, kapatad ng San Jose, ay ipang talaingat ng Jesus. Agpangking kasulatan, Santa Maria Jacobe, ingkayabe na ning Birhen Maria at Maria Magdalena, ay atsyuking kabitisa ning ginutamong Heso Kristo, inyang mipakuya king krus. Metong yarin karek atlong Maria, amas balu tamo, anting awsandang metong pang Maria. Ame kasaksi, kimpangasubli ng mebye Jesus, inyang umeda ng linisan at lanyan, ingkeyang bangke. Iting imahen ng Santa Maria Jacobe, makalalamya king kayampunan, ning pamilya ng Mangubie Apong Lomi Esguera, Barangay Masamat, Mexico. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. Santa Maria Magdalena, oy Maria atubo Magdala, metong yang babaeng atinan, asinuportang pinansyal, king misyon ng Jesus. Antimorin king ebanghelyo ng Lucas, may sabing, tinabi na lang Jesus ting 7 demonyo, ama nalipan keya. Agpang kareng 4 ay ebanghelyo, kaya beneng miglakbe Jesus, at metong karingkeyang disipulo, ame kasaksi, king kamatayan, pangalibing, at metong kareng mumunang menakit, kimpaman yubli ng mebye, Jesus. Iting imahen ng Santa Maria Magdalena, makalalamya king kayampunan, ning pamilya ng Sister Jeline Maniego, Barangay Divisoria, Mexico. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Santa Maria Salome, metong adisipulo ng Kristo, asinaup inyang atsyo Galilea, at karing mekarakal ababayin tinuki kaya king Jerusalem, ang gaking Kalbaryo. Induda ri Santiago at Juan, at asawa ng Zebedeo. Mga baldugan mo naman i Maria Salome, kapatad neng Maria ay hindu ng Jesus. Ya, kayabe dari Maria Magdalena at Maria Cleofe. Mintala kingkutkuta ng Jesus, bandinan pabanglu ing bangke ng Jesus, inyang Domingong abak, ning pangasubli ng mebye, ning ginutamong Heso Kristo. Ing Salome, meyango kingamanong Hebreyo, ang mga baldugang kapayapan. Iting imahen ng Santa Maria Salome, makalalamya king kayampunan, ning pamilya ng Apong Nati Bondok, Barangay Sabanilla, Mexico. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Veronica. Santa Veronica, metong yang balu ay iba't Jerusalem, anyang mumunang siglo, agpangking tradisyon, metagkilya kapanandaman i Veronica, inyang akit ne Jesus amamusan king krus, kabangdalan papunta king Kalbaryo, at binyene ingkeyang balabal, bankuskusan ingkeyang lupa. Jesus tinggap ne iti, at binalik ne keya, at pauli ning dayang mamangus king lupa na, mi bakatya ing lupa na, kaniting balabal, at meging sangkan, ban mi kareli katamong awsandang velo ng Veronica. Iting imahen ng Santa Veronica, makalalamya king kayampunan ng Mr. and Mrs. Jenny and Ernesto Lumba at ning karelang pamilya, Barangay Nueva Victoria, Mexico. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. San Jose ning Arimatea. San Jose ning Arimatea, ayagpang karing 4 ay ebanghelyo, metong karing pariseyo o matas apari,
ameglibing king bangke ng Jesus, kayabe ng Nicodemo. Inyang abalo ng metene Jesus, palihim yang migmasikanluk marap kang Pilato, bananyawaran ing bangke ng Jesus. Kababa na niti king cruz, binalot ne king metong atelang lienzo, at binili de iti king metong alibingang klinukib king batu, ayepa bitasang may gamit. Metong yang matulit at mayap atawo, at alagad ng Jesus, amisan palihim may kikitkeya. Metong amatapat, amanaya, king kayaryanin Diyos. Iting imahen ng San Jose ni Arimatea, makalalamya king kayampunan ning pamilya ng Brother Rosby Sampang, Barangay San Miguel, Mexico. San Jose ning Arimatea, ipanalangin mo kami. Señor cautivo. Ing Senyor cautivo, larawane ning pamagkumbaba at pamaylasa ning ginutamong Heso Kristo. Kimpamaglakad papunta king Kalbaryo, makagapos la ring keyang gamat, simbolo ning voluntaryong sakripisyo ng Jesus para kimpamangabos ning meto sikluban. Iting imahen ng Senyor cautivo, makalalamya king kayampunan ning kapilya ng San Miguel Arcangel, Barangay San Miguel, Mexico. Senyor cautivo, pakaluluwan mo kami. San Juan Apostol. Isan Juan Apostol, metong karing 12 apostol, ay anak ng Zebedeo at Salome. Isan Juan mo naman ingaw sandang binanang pakamalan. Kayabe ing keyang kapatad ay Santiago. Ikitda ing pamanaliwan ng aske ning Ginoong Jesus, at ing kasakita na ing mulahan ning Getsemani. Inyang atsune king Kalbaryo, Jesus, at kabang makapakuya king krus. Sinabi ng Jesus, karelang Maria ay induna, babaye, o yan ing anak mo, at kang Juan, o yan ing ima mo. Iting imahen ng San Juan Apostol, makalalamya king kayampunan ning pamilya ng Brother Ariel at Sister Pines Makabali, Sitio Dayat, Barangay San Miguel, Mexico. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Entierro. Ing Santo Entierro, metong yang larawan ning mete Ginoo. Iting imahen, mas kilala tayo keting lalawigan, anting apong mamakalulu. Dakal devotos, amanyawad kinkeyang kasawpan, anting pakalulu, karing-karelang miyayaliwang kasasangkanan. Ingaldo ning devotion keya, balayang aldo biyernes. Iting imahen ning mete Ginoo, makalalamya kinkayampunan, ning kikatamong parokya ning pamipasyag, ning pangabayit ning Ginoo, Barangay San Vicente, Mexico. Apong mamakalulu, pakaluluwan mo kami. Mater Dolorosa.
Ing Virhen Madre Dolorosa, o ing indung magsalbat, metong ya kareng titulo ning Virhen, anong no ka rin gaganakan tamo, ring denasa ng kalungkutan. Agpangking tradisyon, pitula ring denasa ng tutong maragul akalungkutan ning Virhen Maria. Dapot alila mo malilir matareni, kinglas at kamataya ning ginutang Hesukristo. Reti, tinasyag na lang Simeon, king Virhen, anong no sinabi na, pinili ning Diyos, itinganak, para king kapahamakan at king kaligtasan, daring dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda, ay hibat king Diyos, dapot insultuan de ring dakal atawo. Makanyan mibulalag inisipan ding dakal, at sugatan de ing puso mo, ning kalungkutan, akasing taram ning metong apunyal. Deting pitong kalungkutan ng Maria, apin ing propesiya ng Simeon. Ing pamagtakas king Ehipto, ing pangabating at pangayakit ng Jesus king templo, ing pamikit ng Jesus at Maria king Kalbaryo, ing pangapakot pangamate ng Jesus king krus, ing pamangawol ng Maria king malabangke ng Jesus, at ing pangakutkot ng Jesus. Detingan, mitupad agpangking propesiya ng Simeon. Uli na niti, atin aliwang larawan ning indung Virhen, papakit de ing puso ng ating makatandus, apitong punyal. Dapot king keraklan, daremi palyari nga reni, tinggap ng buong Maria, king mitmong kapakumbaban, katapangan, tiwala at lugod, agpang kingkeyang fiat. Malyari kabud kanako, antining gingkas mong amano, agingkas ning nuwa na Virhen, anyang mikaglenya kang Jesus. Iting imahen ning indung Virhen amagsalbat, makalalam ya king kayampunan, ning kakatamong parokya, parokya ning pamipasyag, ning pangabayit ning Ginoo, Barangay San Vicente, Mexico. Indung Virhen ning Dolorosa, ipanalangin mo kami.